Bismillahirrahmanirrahim. Çındığında asmanlar menen жерди жараткандан beri Allah'tın özünün kitabında aylardın sanı 12. Bulardın төртөөсү ıyık aylar. Tavba suresi 36. ayat. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar. İslam dinimizde ıyık aylardın biri bolgon Rajab ayına kirdik. Bul ay berekeli jana sooптор жааган aylardan. Özgöçö 12 aydın sultanı bolgon ıyık Ramazan ayına çakırık bolup sanılat. Жараткандын bizge bolgon çoğun merimi Rajab ayını barыбызды ойготуу жана эскертүү үчүн берди. Ramazan ayı berekeli ay kilatat. Anas radıyallahu anh kabar berisinde eğer Rajab ayı kelgen bolsa Paygambarыбыз o Allah'ım Rajab menen Şaban ayını bizge berekeli kıl jana bizdi Ramazanга жеткиргин деп дуа кылат эле. Ал эми улуу аалым Зиннун Мысри Rajab ayı үрөн сеу айы, Şaban эгин суугаруу айы, ал эми Ramazan ayı жыйнап алуу айы деп айтат. Тактап айтканда соопторду жыйноо айы деп эскертет. Кимдин Рajabı, Şabanı болбосо, ал адамдын Ramazanдан соопторду толук ала албай калат дегендик. Келиңиздер анда Ramazan ayına dayardıktı baştayla. O Allah'ım, Rajab menen Şaban ayını bizge berekeli kıl. Jana bizdi Ramazanга жеткире kör. Amin.